بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, sijavan leo hadi Zimbabwe za habari za siasa na sikar nau renga wakati mwingi tishi ya video. Alaikum salam Raji Suleiman wananyasi hawa nyasa kaifanya leo akauonisa kaya serikali ya sambi hati mapisa menjar mwenti hatu inga mjenga mifano miraru haina mkomori mwenza hika mwenza akili gujuelewa yajifanyi hazi almuradi. Mimi inga mawezo Mwenyezi Mungu hamba inna dhikra tanfa'u lilmu'minina, ushelezana yofai wa amini Mwenyezi Mungu njamba yofai wa wanadamu lilmu'minina do amini Mwenyezi Mungu. Watukufu, gamrejei video yakafanywa ni dosari yakawonisa mapesa wa hansi arumaze konti za daula bahinga mjo andisa arumaze konti inambao konti de salaire iloko mori waelewe emanaramba wajiri msajaja hindi hakaya dosari haelewa kayanga wakumori uko tasawari mwajo hadalia hendi hangalia haina konti ilo komori ya daula haitowe mbahindu ya hatsuabu hajahamba ngambahindu fulani kwezi baikana ndarangalie wanduko wa rumensi inu hamisada ya uhemi zahara ya hatu wakamvyo ya mapesa jabanu waka situation économique ko liba wandu waka bayamba harati 353 millions 6 ani yoata kaya timizi nusu wa mwezi yani wahuwa roha za serikali keja timu nusu ya mwezi ya huwa roha za serikali hawandu ikawa wakauru ani wakausaidi wa mishahara na mapesa wabonte wejawali walibo wandu ile maana ko sisi si wauzisa kaye budget de salaire ya komori mkawitanda yule maana sisi ko wauzisa na borjoka ya rikaban rono anvio ya bali ya mizahara ujabanu na soma de 6 mois yebasi de 6 mois de salaire wakubaliwa niko wana retsika kamini minga mambioni tena mjolaba waja 12 mois un an de salaire yangu Qatar ujaba shadar kubalie ni la 6 mois wayam riwauzi seka 6 mois de salaire yo e fedha hayo injanda huwa mebiji ya Komori. Donc anafunga wano dabi hao menji 300 millions yokeja timizi mwezi wa mshahara ya hawa ndo haizo wa Komori harma wandu wako wakauri liba hauza passport waliba wandu wakauri liba haamvia za pesa za kaujabanu wakauri liba haumezi hanafaka uratezi wenzao warambioka ya karjaka huilwa zokweli kamjailwa yamatu yule fedha tuinjanda ye budget de salaire ya huwa Komori kwezi mkawia tandava embabi yoranzi kamto ijibu ikamshidi mjeleza hapo ya baba sura maka anarwa samihi jomena rosami karna ujom kaneti nu panda senka ngono kwezi
kwezi kamna ujua na ransi kilumbani kamna ujua hakamona uhadazi wafanya na yo Mungu mazongoza za dhulma na habandabo sambia jamba amakaya haparsa 200,000 ba haparsa 200,000 ho compte halibi mois de mai halibi mois de juin halibi na mois de juillet hakahindi bala raisa zali yeye wakauroha wahambia ndwaliba domo za kadhabaki sambe hapo tobara mzie kamsa rusa kufanya operation wala wazia bali sambi haja halibo mwezi haja wo hata dokanti halibi mais halibi juin kajaona ma ani e compte salaire beseja kajaona ma rutena hafanye dus kuna makabani tikarna hindu siwana hii sijau na mweshele yao hafanya zaidi ya miezi 6 da tabu za tabu mizahara hakadhale kopwa wajamvio bana ya mishahara ye kwezi nyandu moromanda nyasambi nyandu moromanda nyasambi yesi mois de salaire hiyo yakauramplace hiyo msada huo mufanya rangu ya bwata pala tafanya stonte ekonomikila wakauhuza za pasiporo za watu iliwe china weliba wandu urowo wambaya alatisama libo kwezi wala wambaye projabita ilata mishahara mapesa yao kasujua ya rengwa donc la fin la inu nganduka bangaruka udaza il faut reshelezi wana hatu reshelezi wananashwa hatu reshelezi abani hatu reshelezi amini Mwenyezi Mungu ajoeshelea uka abantu rikakomori bahito sari mujifaru kaya ye compte salaire wa hati 353 millions yoke sushina yoke doshina ilibe kayoshina ilibe yokibilu kayoshina irenge ya libe mwezi mzima yoke jatemu mwezi wa mshahara hata nusu ya ho mwezi wa mshahara kumora kwesi ikibilu hadungule sinzo la uhutasi pasiporo ili alibe wandu lokowo kardashia envio jaba na mishahara shaka ulibe wandu heze pasiporo zatu hasito ekonomiki ya weko mori ya mwema hakuma hiyo ya sami na ikililu kejekana budget de salaire yema pesa kaunja naba wallahu wa rasuluhu alam na aboba budget haina mahema député wako voter budget yoni zisura fanjema mondo mrambiye wodo ni yodi daula hakimu yanzao atijao karna ujua bahito sari harange e compte ya de salaire e compte ya budgetary e compte ya fonctionnement e compte hatanganya de compte za henzipia hamari wa hati 2 milliards yes ndio usisi rahme ukaya fahami hakau hena kandida 2016 gono bahi hamba ukahindi harmabunjio alifanya Faransa hamba wowe mapesa watia harumesi ntoyente ekonomiki 200 millions de dollars 200 millions de dollars yondio saani fahamia kubalika yaja ngaresheleo sambiye wa rikahenda harumaidi ya Dhulhijji hamba ngamumbushironi heribu wa Komori banga sinema pesa 175 millions de dollars rudo ya rumia rangwa basainu garudo ya rumia beni suhambia seda sanamba efedha hiyo tsauliba mizara efedha hiyo tsauliba maden efedha hiyo ya hunda ensi ngaruzi sawo wandu wao wajifari uleo ye fedha yo ite opando ndaba ye undu ndaba ye ifanya pare ndaba ye mbatoma ye mapisa ya hanso ndahu
sambi hako Palais du Peuple harma ceremony hotena hamba kayani simambia namba mapesa ya stock economic yava avobe harma konti bonze sena ambia amba rekebeshe amba yalawe bonze aje Komori yaje be yava avobe bonze mapesa ya ukaja kayaja atampaka na basaino mpesa yo kaja yabkarna ujojeni hadalwa ni mavehele ya wandu na wachaya wandu na magzalimu ya wandu wajamba roho nzensinu ngwanza daula haki ngwanza ujao ngwanza jao osoni wandu boko waende sensi hatu kia la beka tizamba waende sensi hatu kia kesho ndambeni hata haju ifomda juzise ha do saraka woni sema ndio baki harme projet habitat harme projet habitat kwezi hamba 11 sona fina 11 millions samahani ye projet habitat ça n'a pas 201 millions voilà 201 millions char 12 sa 200 ya projet habitat general inga hata mwiswarifu wa bakisha 201 millions hiyo ya kaula dhimuri juwe dosari boka ureleza mna vidonga Facebook msuenda ila dhimuri joka ya projet habitat general inga barumulo aralinga no halafu babakira linga kajarambia yabo ngutambe pro ye compte ye projet habitat ibakisha na 11 millions ya ikaralinga bayo kawatimdo kwa ujo hesabu sambi hambe mwininda yo ndo sonda izomana wondo aminifu mwanzao wamba sijao yo ni haki mwanzao sijao karna ujwa uba nafasi zendabo hizo إذ جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كان نوجو كبالي مجيبانو مرتساني هنابو سيمو مبياني مifano milio ama ndiso mzima doahe ye compte de salaire yone continue mapesa banda abandu ajalibwa dosari hamabwa kauroha wanikekililu yezi waihati na 353 millions yota atakeja timu nusu mshahara wa mwezi kejo shina ilibe mwezi ani nusu kejo ke nusu ya he salary ya Komori na abo wandu wao wakauri liba hauza pasiporo wakauri liba hamisada Kongo hobo nzo kuja ye budget de salaire ya Komori ye budget kwa Komori ikautwanda dosari henda tamba kaya asha de passport yani de mapesa passport wako uliwa hambesha bakia bomze hoto tapala isoko ile wapsa daula sarju kartibu ngebanu mramba ka banu mapesa budget hanyo de salaire ifanya loteri mahala fulani ifanya marango mahala fulani shondo warenge fedha hiyo waanisa wakaza mafuzi wenezao na mafusi wenezao mfano banda ngoi hongo sobari ngoti ko jana daula haki wodo anzoensi wodo anzoja rimrambuani karna humbali nafasi bani ze kweli hu ze hija ndabo ujitenga ze kweli ze hija ndabo ujitenga undoka tiranzawe bila hanyu mbeleze na nyina mjombi jini hatu warto muzisai mnasame kamenja ruma mina nyoti mdumu ni nyae na banema na walonga zikawa juha mwondo nrondo ndo kondo alomvushe wasambi wando mzingamanya waranganya zemali za hensinu uwenjido wakazija bahile wangondo wa juha muo
Lafika dosari yani dosari wakati yo akawoni sana ujifakhari kai compte de salaire hati 353 millions bali wakomorwa she 353 millions tasawaringa wada biha fikiro jo shina libe mwezi shawewe budosari anta ko ministre de finance fahami anta ko ministre wa hesaba zonze mndu wa siasa mndu wa soma ngojo kaya kejajo shinda ulibe ani ilibe nusu hau entieri ya hayo misha ya huwa ndo haza serikali kwezi karna ujar hadalwa rishangaziwa renitiwa hawandwa ndrabo kwezi yabongeri jondari juetse na mnambie ebale projet habitat ka ingeralinga baka mngerambe shaja dosare hambe shabakiba ye shahaja hindi ralinga kwezi yabatsikana na ukahindi kwezi na kera ziribwe tutazahatu beza kaliza hatu rikathir fikirna rondo wandu wan hada yawle wa modawla haki dawla haki wan ngonza dawla haki hawandu wanzo unyanganyifu halafu leo tisha mndu hajabu kari yegalawa ilaidi hamba na porauzi siwa yamba ngupwe galawa ile sambi yamba ngujowa haide sambi ayuzado sambi idi ulale di chauffeur wa hahe rijo hanza warambi eze mali wazitanda eze mali za hegalawa bana yuzu wazitanda uncho akata uhadalana uno akata wabao sana na mnaneze kweli uno akata wabao sana rambilane ze kweli karna ujua rimambie weedzi hakari tuanda mreleze mimi mfano huo wozotosha ni wandu makauliliba hamisada na urihusa mweriliba tando ataba janvio bana kauliba mwa hawa mishahara ye budget ya mwa hayo irende itaupanga ndaba irengeza ndaba ifanya ndaba yeke sonda model kole tahale afanye comptabilité tahale afanye gestion tahale hoto sale swala lilo ulo enziro ndo anyiwa lazima mjibu maswala yao badala ya ujibu maswala yao mjanganya harumweze rezonga mtongo tuwazibu ino la pesa wahandu yabo tinaboriliyo sisi ramba nide maadi wa hentinu nyinyi nide maadi wa hentinu mzuru hentinu mzuru mwentinu mdende bovu hentinu baheka wandu wao wawandu wa dhulumu hentinu wawandu renabo uvu hentinu ekamuishi ya wazingari wa mahakama tisaha bahawandu wao wazingara ni mahakama ngwajo uzingara ni mahakama kwa nafasi kanawa nafasi kasula pizza ngara ishele zao kama ndizalo abantu urawo pia wandu wakanasema alizo tizamba muzamba kama serikali za kana fedha abantu amana serikali ya sambi na serikali ya kidilu hizo atamjola amini ukweli mkana mapesa shema psao ya je ya fanya ndaba ya undunda hu ya hati toma ndaba wakomori hundu faida hindi harumaze malizo makauzi sampanya rumetsatu bahido sarengo jifana makaya ngabo 11 miliara kana partenaire utsrenga 11 miliari muzika partenaire wazingara kwa wasata banongo afanywa halafungwa za mungu maze mali darubishia harimo 11 miliari yo de pare ambeni pare ndani komtorenge mali manisa kwezi yabonga karna ujua karjazalo manga nywana nyasi mlo manga ganya haki mwanzo haki ganya haki mwanzo sawa ganya haki yonde haki ya hanu shala muitahe haukweli eza handani na mzingare mijuru hiyo mwirabise zemali za hatu yabona barujuhele akakoli mwanzo daula haki
kamna ujwa mdange baba Nurdin mumvaze mahilini mumuhetsimanga mdo mtamafulera bado hanusu shimejua tu baba Nurdin wemi utawaza ego mdo tawaza mdo sojo utawaza mi utawaza ngesikia simvumbua mdu wabu mdange mdo mtamafulera mwabe hari ngwanza daula haki wode mwenye bije dogera karna ujwa kubaliza na kuhizo na mzinareme jindu hiyo mwirabi seze mahali za Komori mtahe mahali za mahali ziliyo ndo juheli wakakoli nga manzao daula ya haki karna ujua mnama daula haki mamadu mwema daula haki sambi mwema daula haki izo kalizi no hizo kalizi na mkerazi mumetrofahami wamba usango gawena kandida mstoneo ni wandu marumishana nyasambi na mreleze mrumishana nyasambi mrumishana ikililu mfanya diza kinaswiri na mreleze yebiji ya Komori mkahirenda na mreleze ile situation economique mwisori fuje na mreleze bakarado kubali rimbeni nafasi mrihadae tena wa Komori ngona akili wa balighi ngaramu wao ngamjeshe bajemeza mavheleza wandu banu nyinyi ngamhuza passport anduka tsoka taurongo wa hamare ngarongo uhazitendwa mimi maudu johonana sijohunda decret sambi ya situation économique ekasema presidence aux archives nyinyi wandomdongo heba baba na mrani sarangu azali hata wasainu usiku uzima wa azali aparofanya decret ya ukamandua huze passport shabana ngamtapala baada mrambo kakoli bro 20 baada mrambo kakoli mdhulu mwenzenu namsaba tadi heli azali afanya yede maana ko juzi mwene kamja unazuhamba soka fumbuni mlapiza hata mjuha mwenzanyu pesa kwa kubora hona na tana faida ngamtimizi kwezi naambiwa nama wakomba narizie hodo jibu wandu watona maana namzie hodo jibu wandu watona maana gamjuwao karasabkiyara maulida wala tuwa rajistahiu na mrensi hodo kati mwejibu mavehele rama ulida na sabkia wala tuwandu wajistahiu wala tuwandu na dhumati manani wandu kalo jibu maveke na mavehele sabkia tora usong yani kwendo mjini hahe ubangweni mwa mji ya deo anumababa wa mji ya walaze wa watafade bahari hangoka ya wanungu waziawe matuzo nubalaye manyanya ya hare manyanya ya dorongo mweze tora bwe tuziwa warengo hato karzi yawe matuzo yala sabkia dungenzi ya nubangweni mauziwani endala pizo ofo mamjino wa marobaba uzona tanu bahani mwenzene zahe ya ratso jao ilifasira kao la mdu ujendo chamdu ujiste mdu julo mahala mdu washeo enge hazamba mdu lawa sheka sabkia hala zofo mdu zima wa uziwani haurongoza hela mnakahanza haransi wa namna hila ndoko wengwa ula mdu bahi mdu kabu abonga jota habo mwana mama damba bonogosi atwe na mrenzi hodo jibu masakida na mrenzi hodo jibu baskobanu wandu walango ona zina la ukanu mazazi chala zina ndabo akamdu mzaze womlezi yekadorongo wa masakida shawandu wa hisahaya wandu wa hisahaya watona haya wao mdukado wajibu karadhi mwanama wakomba mwanama hamadambaye mwanama negosato wanama rulame kombainu na mrete msijipwecheo mnojibu wandu kabu wandu bokowe sahaya kwesi kabla ujuwa na mrete ngamu mjuwa onro
kasabkia wati mnodo jibulwa ngari juwa sabkia AAZ ngari juwa maulida AAZ ya wandar bipi wa ngamna jei sabkia ngari mjuwa de AAZ ya khuluqa yake umweshi wake de tabia zake ngari juwa shakaro de wando sindana na wandu kabu wanatoona haya watujijua yabo sawa sawa na maulida tabia za hadhihi dawla yabo wandu wasabhode nao rejido pekati kartiwa kato jamanu rehadi sabarara kartibu wandu ko hata wao kwa na sheo kwa na maste donc je saha mwana madam banya negotiateur na marenti wahambe hizo jukanza wahambe majaya hao shamsi wa temanani simikani mfano banu wasabikia no mjina zaliwa ze kufuria zambo wao ze wa uziwani bahari hambo kaya ngabazilao matuzo na wale manyanya yodoro kwa mwanzo toragwe tuziwa bale dunia hii sahasoba ngo harapizo mjo uzwani ndo ni uzwani kwa jamlava hakaina mreka solava yongo na tafsiri ya bonge mwanama madambaye mwanama negotiateur haina mreka so jibulo banga mwandu wengi arabi hao banu nikamdo sharwa kwa calcule kaga ro juwa ngaro rambwa kwezi banu ngaro juwa ngaro rambwa ngasi nazelieza wandu wao ngasi no wandu wajuao wanza wari provoke rambeze mbizao riartukiri na zamba shagarzi juao hakabo ani yabunga ro calculeo tijaba leo nambie wanama wakomba kana mbeto do jingwe maveli yao maulida ngu jijua ndoka tujua tena chati mwambeni kaya hokani stories niziembabi hodo mvungua doste huwa nahe hakuwa nahe kwa jaombe ya zumdazao yafanyao yode maana ntonjia sharangu banu ze khuluqa zahe pia hata mwisha soka honjibu habambesha marhaba wanaomba hangu wa ikoni warengeze ndiza hangu wa mimi porani sibina mnu ikoni shamolda ngujue mahalale ngapia Hotahani wapya ngujua ngujena mna yesula ya wasainu ngujuo dokabosana lokaya imana tuja bana dom wala tasimika nyale kaya wakati doja bana na msaufu hakaya ngamsteho wanahe hakoa nahe kwa jazombe ya maulida ibani hambaba ani hamma jazafatu ndaba hamzal hanu haquluka hamwendo hailmu hamsani hamjibali yo hadini ndaba chake simana bezuan zao shabala ganzo ajirinzanise ganzo ajirinzanise chanungwa joka ya maulida kana ubadili zala henga jobaki tabia ya henge bakiu akhlaq ya henge bakiu historia yake na ubadili abonge wanama wahekomba inu leo mumsahoni kede mara mwiso ndoja banu mfungue maulida jende haumje wanu mfungue sabukia na mareti wakazane uendeleze khuluqa za hao ngari sharti je banu dojibu wa matushe na mkerazi kwezi na mkerazi na mareti wende namna wanzo wende na kesera ngale mabanhatu rangale mazukwatu rangale wa siasa ko ngarojo wa gabili sasa jamani kaata mwaribu sabuki ya na maulida babo ngaji sisauze nivu zatu nafikiri ama wanama mnelewa wanu wakatwa siasa uja wanwanu ngarolindao warambi yezu afanya jizo kanaizi kwa na urambia usoka jumonso la pizza
Shangona hakorna pide kwatina bobira. Kwatina bobira. Mbabiyonga mwaniko toma. Kwatina bobira. Tinabo kagabona mbokaya wabwina ngosi ya tusaribaya. Ya tusaribaya. Akaze voti zatu zo sarzipanga zisa. Ngamdoja mbanga mwisha wa singi sagar juwa ze bilte zatu. Ngar juwa na dukori voti. Ngar juwa sujoko voti. Hanema gavu kameli sagar juwa mji hamji. Ngasina wanduwa ngai na mji. Zo sagar juwa. Yaro Yaukiri ijaibu muzambabi. Shaze voti le lujazima le 14 janvier azali rais wa daula Komoro. Nanu ade hata, no abezibu hata, no arawe hata, no abemianya hata, amwali sikar charman kodo, singasa ngase haruma siasa. Kabongega mtimizi naambie mashababi khasu mabanhangu kaya intinu njo na magamana njo na sharia tasawari katurjibia tasawari shangabo sharia nga mahkama haina ujola uzaurari ya sharia lazima ya mahkama ngajomu mzinga nendina sheleze mahkama kabano tisharuti waula wa mndu ngemda washtakiwa wandu yeroli hanyu da uhifadhi wa sharia shistahilwa karna ujwari kubali wakema wandu wa anu warenge ya sharafa shayatinu wado shipuano hati wado juhano no tembeya yonde roli ya mahkama Komoro ngabo semboli kozo kazi komilwa yemrodi personzani nguna mbo mapesa yorengo afungwa kesuli nda wandu washtakimu yemrodi persongo biso drapo ya hatu yorengo afungwa hata wohulo afu yemrupo sharafa mwa daula wonya ufungwa mtunu handani msomeni izonga mzijuwao izonga mzijuwao kwa sirsona mrafu wa macro Facebook haparema arme mahakama haishiliwa tarima zifungu yondi horinga bo ngabo yondi homoringa bo ngabo unafasa ujitamka kwezi yondi homoga bo unafasa ujitamka abonge yodi mna message na kana mbebanu naambiwa nama mashababi mrati kubali harumilwa nasi kubali harumilwa nindetsi hatu kena badilwani sera haujini ndasi wasi swana damu bahana mnunga ngena khalat shamruna fikiri karo shihiranzi ngakubali hadalwa nasi kanso haya mabaidri sopareni mruna soparinde nemsheno wana ngabu hemdra mdunge kwezi haukaya yujola uza utamsaja jarmensi inu mahkama ngajo humzingara ngujo hukumula na kesi jinobe hata ndomi niwaambie bo fahari dini ni wandu mlei homtongo ta usufa mafulera ukausufa wonge na kila ye jamoroni kanauliza nswi ekala utamsajaja Danieli ngujo mfunga hake hifadha hensinu ngujo mkono ni ya Danieli yabakaja funga usufa hafungu mwanzo ate msajaja ekala utamsajaja Danieli ngujo mfunga na keya zana na hubi hata na usangu jokaya okakafungwa tukabala ngurelwa na himnu na sada bahe mra sada ba bausufa mulo temba hata ebatile kakiriaja she jabanu ngudufanya mbasibe wa aeroport
rangu yao kana urongo watena yela uzauta msajaja ngujonja pelizo yenge ondo kane daula izo nizo ajuhambazi nambao bana engondo karama zomana he daula izo nizo ajuzambia sina tukama opposition hao bahinga ruambi yao garo shele zao kamduna he daraja hata mduna benga na ndevu hata mnabe yojola uzauta msajaja daula ngejore ngazomana za hayo jana raleora mau yabonge heni mwanzo ya msindi he na mdunga iho huja to shautiru utisindi he usufa haja eche mdunge botosha mdunge Muhammadu na Hassan Hamadi na Rija na mdunga usufa Muhammad bwana msezani sijamba usufa soparani haeche na mdunge mintuvungwa wanajana wa siasa wale yimo sinondu wa amvungwe Malik Deni watrawaja kansula ya wanambwa zekana peta wanajumo uza kabo Rija hiyo CD dunge banaho msie nimafanya siasa mwadama kansi Faransa na mdunge Yusuf Ahmed bana na Mahamudu mjezanu mjemzieze voti na mwadunga mjemzizi iza sisira mga jorelo tena ngarjozi da fin ngarjozi hifadhi yeujola uzame ngumenyo kabla ukale jeshi lije ngarjo hummenya ranzi umijinatu imbabwela mkeswili tena ngarjipanga ukartuna yeujola uzamenya voti ngujwe menyewa kabla le kesu pasulwa karajo da zamabanu ngababali ngamshanga zao abonge hatampaka na banu ngarjola hana banu madaka muhimu banu ni jenambio wanwa sambika na mjemjeleze batambani mazalimu tamba mzuruensi hatu tambani mwendeseti hatu kia mwahimdebe hakiyama simikani mifano milibano do mfano wahe ye compte de salaire yemba hendu 2 salaire amba ina sabo kataka uroha 353 millions yo est même pas un tiers ya he salaire ya hukumu na wandu wanu wakauri liba hamisada na amvio za pesa za kaujabana rishia wamisla la beti salam sijusiwa 4h du matin si voilà valise mbili za mapesa mapesa yatanda hubika sujura hata basaini waziri kaya hambaka jayaona na bosamba bara hari hayani ka ministre de finance ye projet habitat ambaka leo ko ujwe jaralinga anuka sombe shabaki ebano ya hajaralinga ya rubulo daba kwezi awamona wana rugama dawo situation économique na sudaza ye gala wai huzo haralinga kartu jua kwezi ye kontra hele kafula hatu ala kaudore msanga hatu kaurengwa vanambwani ile ikaje kwa ujuo abo tuzise karno jomba nafasi ensi nuko lazima kanga sehule shambiroto mndangamiza mrejiza dingoni leo mjenga mkosi wa vuni mdula pesa wandu na mjoa bangweni bangari mindaoni jemlijibu wa ma'a ar-rasul illa al-balagh wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair wassalamu alaykum.